U ovom videu pokazat ćemo ti kako da koristiš opcije napredne pretrage u cilju dobijanja željenih rezultata pretrage. Pretpostavimo da želiš da pronađeš brošuru o digitalnom nasilju u PDF formatu koja se nalazi na sajtu Pametno i bezbedno. Ukoliko prilikom obične pretrage u Google pretraživaču formiraš upit od ključnih reči digitalno nasilje, ovaj pretraživač će u roku od 0,30 sekundi pronaći i prikazati preko 420.000 rezultata pretrage, odnosno web stranica koje u sebi sadrže jednu od ključnih reči digitalno i nasilje ili obe ključne reči. Brošura koju tražiš se vrlo verovatno nalazi negde među prikazanim rezultatima. Podsećamo te da će se među izlistanim rezultatima pretrage naći oni sa relevantnih izvora informacija kao što je web sajt UNICEF-a ili web sajt Ministarstva prosvete, ali da će tu biti prikazani i rezultati sa nekih manje relevantnih izvora informacije kao što su web stranice različitih časopisa ili magazina. Zbog toga je uvek potrebno da kritički procenjuješ i vrednuješ informacije sa interneta u skladu sa onim savetima i preporukama o kojima smo već prethodno govorili u odeljku o kritičkom pristupu informacija na internetu. Ukoliko poboljšaš svoj upit i u njemu dodaš još jednu ključnu reč, brošura, broj rezultata pretrage će sada biti čak više od 8 puta manji, ali i dalje imamo preko 40.000 rezultata. Za dobijanje što tačnih rezultata koje možeš da filtriraš po različitim kriterijumima, preporuka je da koristiš opciju napredne pretrage. Mogućnost napredne pretrage dobijaš tako što iz opcije podešavanja iz padajuće liste odabereš opciju napredna pretraga. Nakon toga dobijaš mogućnost da preciziraš svoj upit tako što ćeš tražiti da se pronađu one web stranice koje sadrže sve navedene ključne reči u upitu, tačnu reč ili frazu koju navedemo u ovom polju, bilo koju od ključnih reči ili nijednu od njih, kao i web stranice koje sadrže brojeve u rasponu koji se unese u ovim poljima. Pored svakog od polja napredne pretrage sa desne strane nalazi se pojašnjenje sa primjerom kako popuniti svako od navedenih polja. Ovako pronađene rezultate pretrage zatim možeš da filtriraš na osnovu nekoliko kriterijuma: jezika na kome su napisane, odnosno objavljene, regiona u kome su objavljene, odnosno odakle potiču, vremena kada su poslednji put ažurirane, sajta ili domena koji ovde budeš uneo, zatim mestu gde se na web stranici navedene ključne reči pojavljuju, zatim prema relevantnosti, tipu, odnosno formatu datoteka u kome se nalaze, kao i prava korišćenja, odnosno dozvola za korišćenje u odnosu na različite tipove licenci. Pa tako sada u skladu sa tvojom pretragom, ako kao jezik odabereš srpski i region u kome je brošura objavljena Srbija, i zatim specificiraš da želiš da to bude sa sajta Pametno i bezbedno, tako što ćeš uneti web adresu sajta Pametno i bezbedno u ovom polju i da rezultat pretrage bude brošura u PDF formatu, tako što ćeš odabrati PDF format za tip datoteke. Kao rezultat pretrage dobijaš samo dve stranice, od kojih je jedna upravo ona brošura koju tražiš.
Preporuka je da se svakako upoznaš sa sadržajem ove brošure o digitalnom nasilju i da u slučaju izloženosti ovoj vrsti nasilja reaguješ na način kako se to savjetuje i kako je opisano u ovoj brošuri. Vežbaj i nauči opcije napredne pretrage u cilju dobijanja što relevantnih rezultata.